nushaka umwite gikora nkota mu bya football, nushaka umwite uwambere kwisi mu bijyanye na football kuko yamamaye cyane, ndetse bamwe na bamwe ntibatinya no kumugereranya na Cristiano Ronaldo. Ariko hagati y'abo bagabo byabuze gice. Ariko se waruzi yuko mbere yuko uyu mugabo witwa Lionel Messi, mbere yuko atera corner cyangwa se kufura, akunze gukora akantu bamwe bakita nk'ari ikosa, ariko nkawe bishoboke kuba gafatamo nk'umuti, nko gufata baro mbere yuko ayitera akabanza akegeza imbere nka santimetero nka zingahe. Izo ngizo araziba, ari naho yiba rwose bikagera nko muri metero, maze kera kabaye umusifuzi yamubona bikamusaba yuko ongera akabusubiza inyuma. Ariko nabwo yawusubije inyuma ho ikosa ryabereye ntagaruka bigenza. Mugena none umusifuzi abahindukiye agiye kureba imbere, birangira no mugabo nanone yibyeho izindi santimetero. Wakibaza ngo ese ibi ngibi hari icyo bihuriyeho n'ibyo bamwe bakita ngo umupfumu aba yamubwiye cyangwa se nka siroga yiwe? Ariko se wakibaza ngo ese ibi bintu bimufasha gutsinda? Ibyo nta kindi wabyibaza, igisubizo nuko bimufasha gutsinda kuko ari igihe rimwe na rimwe yibizo santimetero bikarangira atsinze igitego kandi cyakure.